kinilala ning Local Council for Protection of Children o LCPC ing programa at serbisyo ning Mabalacat City para kareng kayanakan. Kaybat ng enikwang 100% score ning City Council for the Welfare of Children. ID report ng Patricia Mamang. Kayagna ning flag raising ceremony king City Hall ning Siyudad Mabalacat inyang May 5, kinilala ing tinggap ng galal ning Local Government Unit o LGU bilang metong karengating peka mata sa marka king Mabilog a Pampanga king gewang Local Council for the Protection of Children o LCPC Functionality Assessment para king Banwang 2025. Ikwane ning City Council for the Welfare of Children o CCWC ing perfect score a 100% ayang magpatunay ning back-to-back katagumpe manibatin niyang 2024. Every year, nagkakaroon ng assessment ng lahat ng local government units sa buong Pilipinas na may kinalaman sa pagiging makabata nito. Ang tawag sa assessment, Functionality Assessment ng Local Council for the Protection of Children at Child-Friendly Local Governance Audit. And we are proud to say that Mabalacat City got the highest rating of all functional LCPCs in the province of Pampanga. Tinggap ning Mayor Chris Garbo ing galal, kaya bereng miyembro ning Sangguniang Panlungsod at ing City Interagency Monitoring Task Force. If the city is victorious, lo niya po itang award data na naman, no? Ikityo po reta, meaning to say, all of you, many badyangan po kaya kayo ni. From the department heads, from the employees, because emi naman po adyungan gampanan ini. Without you people, we will not be successful. And the success of the city, ita pong ikayo, kailangan baluila po, pota pong ikayo mamili kayo, iluklukyo, detang mayap at ating takot kingapong Ginoo. Patunay kanoy iti king matataga pangako ng Garbo king syudad na isulong ing karapatan at kapakanan dareng anak king Mabalacat City. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.